Before si Lord ning kayab sa langit igsoon, iyang gibilin sa apostoles, panglakaw kamo isang yaw gyud ang kamatuoran dili debate. Ang Biblia mga igsoon wala ning gimugna aron debatihan, apan tun-an niya atong sundon kinabuhion aron mabuutan ta. Dili kay magtuon ta para makidebate, no. Mao ni gingon ni Jesus, ipadan-ag ang imuhang suga, imong kahayag aron makita nila imong maayong binuhatan. Maayong binuhatan aron ilang daygon ang imong amahan nga naa sa langit. Sa ato pa mga igsoon, ang makakabig igsoon, ang makapadani or ang makapahimo nato tinun-an or ang win na to og kalag igsoon dili nang debate kung dili kanang makita nila ang atong kabaguhan. Ako igsoon personally, glory to God, praise God, himaya sa Ginoo. Pila na ka kriminal ning duol ning surrender sa Ginoo. Pila na ka kriminal mga adik-adik mga igsoon nga grabe mga kaso igsoon nga sa dihang nadungog nila akong testimony niya. Of course, gi-prove sa akong mga kaila, mga kauban kung unsa jud ko kabanggiitang adik-adik ning agi ko pamangliyag sa buo. Basta daghan ning gibag-o ko sa Ginoo, nakahatag og paglaom nila nga ang ilang sitwasyon nga ngit-ngit kayo. Pwede sila mabag-o basta makigrelasyon sila sa Ginoo, dili ang musudog relihiyon. Kaya ako ning gibalik-balik so dili ang relihiyon makapabag-o kung dili relasyon ato sa Ginoo. Tanawa, bisag asa nga relihiyon, daghang badlungon. Pero sa dihang, kanabito yung naatay intimate relationship with our Master or Savior, Jesus Christ, dili yun na kalikayan, mabag-o kita. No? Mabag-o tao niya. Mauna gina, ang atong binuhatan, mausab. No? Parehan ako, adik-adik sa una. Nabit ako, barkada, ingon nga, bro, grabe. Di jo katoo bro nga, sa una, mo deliver kag shabu, karon mo deliver na kagpulong sa Ginoo. Something ana bitaw. Mo na akong gimin ikson. Tinud-anay ang kabag-uhan nga resulta sa dihang nangalagad ta sa kitasan kay kanang debate wala man na. Ako galing nabantayan mo tan-aw man kog mga debate ba, no? Murag hinambog na. Tanawa murag magbugal-bugal na sila. Based sa akong observation sa mag-debate. Sa akong na-discern ikson kusog kayo ang kanabitang spirit of pride, hambog. Unya dili ko kalimot ikson mao ni atong timan-an. Ang hinungdan nganong si Lucifer gitambog, gihagbong tungod sa hambog, garbo. Gusto siyang mulabaw sa Ginoo, no? Gihagbong siya, no? Mauna-una ba tayo, di man maayo, no? Di maayo, murang na lang magbugal-bugal, na maggayaga, dili maayo. Gubot igsoon, no? Dili makahimo na tong panalangin kung dili makaangin, no? Remember ang giingon ni Jesus sa Matthew 5:16, sa giingon niya, pasigaan yung mga suga aron makita nila ang yung maayong binuhatan, dili debate. Maayong binuhatan, dili debate ang maoy makagiya sa mga katawhan nga moduol sa Ginoo, no? Pagarbo ra man kung dili maayong binuhatan lo. Di ba? Unsa gingon dire? Kung makita nila tong maayong binuhatan ilang daygon atong amahan nga nasa langit. In other words, muduol sila sa tong amahan nga nasa langit, no? Mangalagad sila kay nakit-an kanila nga usa ka banggiitang kriminal, adik-adik, tulisan nga karon sa diyang nagrelasyon, nakigrelasyon ka sa Ginoo na bag-o ka, maunay gitan-aw sa kadaghanan. Mabitaw na daghang sige gwali. Gigwali bisag asa wali dito sige ko lakaw. Walay agi. Sige gwali pero way agi. Wala gali nituong mga kriminal yang ano man sa lawayon ang kinabuhi, no? Mani ingon ni Jesus sa Matthew 5:16 igsoon nga pasigaan yung mga suga. Unsa na suga? Kita na igsoon, no? Or makita nila tong mga maayong buhat, good deeds or good works. Sa laing version, no? Good deeds or good works, no? Nga resulta sa dihang nangalagad ta sa Ginoo, nga resulta sa dihang nakigrelasyon ta ni Kristo kay dili man punta maluwas sa maayong binuhatan. Muagi yung tanan ni Jesus. Amen? Dili pa pasabot nga buutan ko daghan kong natabangan, maluwas na ko. No. Kita tanan mag-agi yun ni Jesus because according to John 14:6 kay bawa mo, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Siyang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Muagi ta tanan. Dili pwede buutan ko daghan kong natabangan, wala man ka miagi ni Kristo. Muagi yung tanan, no?